Mwongeye kwirirwa abakunzi ba shuti ba Paulin Lenoir. Uyu munsi twongeye twagarutse. Uyu munsi rero tuzanye ibintu bigiye bitandukanye, tukomeza kubabwira ku buzima, ku mirire ndetse no ku bintu byatuma dukomeza gutera imbere, ubuzima bwacu bukamera neza kandi tukagira ubuzima buzira umuze. Uyu munsi tubazaniye amazi aya ngaya asanzwe. Amazi ni ingirakamaro ku mubiri w'umuntu, niyo mpamvu tuba dutangiye tunanywa ku mazi. Amazi rero ni ingirakamaro ku mubiri w'umuntu. Hano turahera ku mazi muri rusange. Amazi akavarinze isi ku kigero kingana na 71 kw'ijana. Ni ukuvuga ngo 29 isigaye ni ubutaka, niho dutuye, ariko 71 kw'ijana ni amazi, ni inyanja, ni amariviere, ni amalake, ibyo byose ni amazi. Amazi rero akaba ari ingenzi, yaba ari ku isi yaba ari no mu buzima, kuko isi yose igizwe na 71 kw'ijana by'amazi, 29 ni ubutaka. Kimwe n'umubiri wacu nawo ugizwe na 70 kw'ijana, 30 akaba ari ibindi bice, amagufwa cyangwa izindi ngingo zose. Ni ukuvuga ko amazi ni ingenzi cyane. Hano hari umugabo w'umutaliyani, yari umufizisien akaba n'umushimiste, bamuzi cyane kuri Avogadro's law. Abantu bize shimi n'abantu bize fizike barabizi, ntabwo turi bubijyemo cyane muri detail. Uyu mugabo yitwa Lorenzo Armando Amedeo Carlo Avogadro. Uyu mugabo niwe wavumbuye ko amazi agizwe na element ebyiri. Izo element ebyiri ni sinye, abantu bose abenshi murayizi. Amazi agizwe na sinye abantu benshi tuzi cyane, ariyo H2O cyangwa H2O. Iyo sinye ikaba irepresenta amazi muri rusange, ari byo uyu mugabo Avogadro yavumbuye ko igizwe na hydrogene ebyiri na oxygene imwe, arizo atome zigize amazi. Atome ebyiri, hydrogene ebyiri na oxygene imwe bigaforma amazi. Aya ngaya ayatunywa, ayatwoga, ayatubona ahantu hose. Uyu mugabo rero yavumbuye icyo kintu muri kinyejana cya 19, ni mu 1811. Ariko nk'uko mubizi hari scientist benshi bagenda bunyikana mu mareshershe. Ni ukuvuga ngo mu kinyejana cya 19 uyu mugabo Carlo Avogadro yavumbuye ko amazi agizwe na atome ebyiri, arizo hydrogene na oxygene, ari byo bigize iyi sinye yacu HO2 cyangwa H2O. Ni hydrogene ebyiri na oxygene imwe. Nkuko mubizi rero, ubushakashatsi bugenda bwavansa cyangwa abantu bafashanya muri recherche. Hari abandi bagabo babiri bakoze kuri ayo mazi cyangwa iyo element. Hakaba hariho uwitwa Henry Cavendish showed that water forms when hydrogen burns in oxygen. Uyu mugabo nawe yakozeho ubushakashatsi ku mazi, kimwe n'uwitwa Antoine Lavoisier, nawe yerekanye ko amazi ari compound not an element. Ni ukuvuga we yerekanye ko amazi ari compound
ntabwo ari element ahubwo ni compound. Umubiri wacu ubwo ugizwe na amazi ya 70%, hari parti zimwe z'umubiri zigenda zifite percentage y'iyo 70%. 70 ni yose muri rusange, ariko harimo nk'ubwonko, the brain ifite 75% y'amazi y'umubiri wose. Hakaza amaraso afite yo mu mubiri wacu afite 83% y'amazi yose. Ni ukuvuga amaraso agizwe n'amazi 83%, brain 75%. Hariho umutima ugizwe na 79%, amagufwa bones akagirwa na 22% y'amazi. muscles zigizwe na 75%. Kaza liver ikaba igizwe na 85%. Impyiko cyangwa ama kidney yacu agizwe na 83%. Izo ni percentage z'ibice bimwe na bimwe by'umubiri bifite amazi menshi, bikozwe n'amazi menshi muri aya ngaya 70% dufite y'umubiri wose. Ni ukuvuga ngo ubwonko bufite 75% ya 70 dufite yose hamwe. Amaraso blood 83%. Umutima the heart ugizwe na 79%. Bones cyangwa amagufwa agizwe na 22%. Muscles cyangwa imikaya igizwe na 75%. The liver igizwe na umwijima wacu igizwe na 85%. Kidney cyangwa impyiko zigizwe na 83%. Ni ukuvuga ngo ibi bice by'umubiri byose ni ibice ubyumvishe biri très sensible. Ni ibice bifite akamaro kanini uhereye ku bwonko, amaraso, umutima, amagufa, impyiko, byose bifite akamaro kanini ku mubiri wacu. Bidahari havuyemo kimwe muri ibi bintu, umubiri ntabwo ukora, urahagarara. Ni ukuvuga ngo rero aya mazi uri kubona agaciro afite ku mubiri wacu ni kanini cyane. Kuba icyambere cyo umubiri wacu ugizwe na 70%, ni ukuvuga ayo mazi abuzemo umubiri ntabwo wakora. Byo byonyine ubuze muri ibi bice byose twabonye uko ari 7, umubiri ntiwakora. Amazi rero ni ikintu cy'akamaro cyane cyane cyane. Amazi tugiye kurebera hamwe akamaro afite mu mubiri wacu. Health benefit y'amazi, akamaro kanini afite ku mubiri wacu. Twihuse cyane, akamaro ka mbere afite ni ukugabanya ibiro, weight loss. Quand on boit de l'eau, ça nous facilite de diminuer le poids. Weight loss, ni ukuvuga iyo umuntu ari kunywa amazi cyane bimufasha kugabanya ibiro. Harimo digestion, igogora. Iyo uriye ibiryo runaka, ibijumba, amateke, ibishyimbo, amazi dufite mu mubiri cyangwa se ayo tubisomeza adufasha mu kudigestinga ibyo bintu, uko biba bikomeye bitagiyemo amazi ngo bibe igikoma, ntabwo iyo digestion yakorwa, yaba muri
grand intestin, yaba ari mu kanwa, ku masha, azi ava muri salive, mu macanjwe, bikamanuka bikagera mu gifu. Igifu nacyo kigaproduza ko cyano twabonye ko kiba gifitemo amazi, bigafasha muri digestion muri rusange, kugezaho ibiryo bigiye mu maraso. Iho muri brain, amazi adufasha mu mitekerereze, mu bwonko. Urumva twabonye ko ubwonko bufite 75%. Amazi atarimo ubwonko ntabwo bukora, kandi ubwonko ni moteur y'umubiri wose. Hari skin care, dukeneye amazi kugira ngo umubiri wacu use neza, umuntu ubone akeye ku uruhu rworohe. Udafite amazi ntago nkeka ku ruhu rwawe, kuko iyi 83% itembera mu maraso, nkeka ko ariyo ijya mu mubiri hose, bigatuma n'uruhu rwacu rusa neza. Headache care, iyo umuntu arwaye umutwe, ukanywa amazi, ukaryama, ubyuka wakize nta n'ikindi kintu wanyweye cy'umuti. Amazi nubwo abantu benshi batabizi, afitemo minerals. Izo minerals rero zidufasha muri energy, ziduha imbaraga. Amazi ari mu bintu bitera imbaraga, zidufasha rero gukora ama exercice. Urabona iyo uri mu kazi ukumva ufite inyota cyane, urabangamira, uba wumva, cyangwa muri siporo uzari uri gukora siporo, ntabwo wakora siporo udafite amazi hafi yawe. Rero amazi muracyumva ko ari ingenzi. Mbere yuko tujya kuri uko wapima amazi unywa bitewe n'ibiro ufite, kuko nicyo cy'ingenzi hano tugendeyeho, ibindi bya histoire y'amazi uko bimeze. Mbere yuko tuyijyaho, wakibaza ngo umuntu ashobora kunywa amazi menshi? Ese ni gute umuntu, ko batubwira buri munsi ngo tugomba kunywa amazi? Ariko Umufaransa yaravuze ngo tout excès est mauvais. N'amazi rero yabaye menshi ateza ibibazo. Intoxication ni indwara ibaho iyo umuntu anyweye amazi menshi cyane kurutayo impyiko zishobora gusohora. Mwumva impyiko zacu nizo zisohora amazi through urine, tugasohora n'amadeshe, ibintu bidakenewe mu mubiri byose bigasohoka. Rero iyo unyweye amazi menshi, impyiko zawe zidashobora gusohora, nibwo ugira iyi water intoxication. Ubusanzwe batubwira ko impyiko z'umuntu zisohora hagati ya 0.8 kugeza kuri 1 z'amazi mu isaha imwe. Ni kuvuga ni kwa kundi umuntu ajya kwihagarika, icyo gihe impyiko z'umuntu zisohora, reka tuvuge muri rusange, zisohora litiro 1. Iyo umuntu anyweye amazi arenze ayo agomba kunywa, umunyu uri mu maraso, sodium, ugabanuka cyane. Ni ukuvuga kugira ngo habeho iyi ndwara ya water intoxication, nuko sodium iri mu maraso yacu iba yagabanyutse. Iyo sodium iyo igabanyutse ikagera ku 135 per liter, ibyo bintu byitwa hyponatremia. Hyponatremia ni indwara yo kugabanyuka kwa sodium. Sodium ni nk'umunyu. Sodium ni umunyu mu mubiri, mu maraso. Reka turebere hamwe iyo sodium, ubwo turi kurebera hamwe iyo umuntu anyweye amazi menshi mu mubiri. Iyo umuntu anyweye amazi menshi habaho water intoxication, ari naho hashobora kurizatinga muri iyi hyponatremia yo kugabanyuka kwa sodium cyane mu maraso, ikajya munsi y'135 per liter. Iyo sodium rero igabanyutse mu mubiri, amazi yinjira mu tunyangingo tw'umubiri. Amazi yinjira mu tunyangingo tw'umubiri arizo cells.
utugingo cyangwa cells two mu bwonko tukabyimba. Ubwo amazi nimba yinjiyemo turabyimba. Ibyo bigatera kugabanuka cyangwa kubura k'umwanya mu bwonko. Ni ukuvuga ngo nimba cells, urabyumva, cells zacu nimba zinyweye amazi zikabyimba, ubwonko buraba dilate, burabura umwanya, burabura ubuhumekero mu mutwe wacu, bigatera ibibazo by'imyakura aribyo by'udutsi tuba mu bwonko, n'imikorere y'ubwonko ikagenda gake. Ni ukuvuga uzarebe nka kwa kundi unywa amazi uvuye muri siporo ugahita unywa amazi menshi icyarimwe, hari igihe ujya kumva urazengereye mu mutwe, cyangwa ukabanza ukicaraho gake nyine ukumva ntago bimeze neza. Aho ngaho unyweye amazi menshi cyane bikadistabinga ubwonko. Izi ndwara rero uko ari ebyiri za water intoxication n'iriya yo kugabanuka kwa sodium hyponatremia bishobora gutera severe problems ku bantu bakurikira. Abakora siporo ndende cyane bakenera amazi menshi, kwa kuntu uvuye muri siporo ugahita unywa amazi cyane. Abakora imirimo igoranye cyane, abakarani, kwa kundi uva mu kintu ugahita ukenera amazi ako kanya. Abagira indwara zo mu mutwe, ama psychogenetic, nabo bari ukuntu yumva mu mutwe harimo umuriro cyane agahita anywa amazi menshi, nabo bashobora kugira izi ndwara. Abari mu byago rero kurushaho kuri izi ndwara ni abana bato, kwa kundi umwana muto umuhaye amazi ntamenye guhita control ibyo bintu, abakora siporo nyinshi, abafata imiti myinshi cyane, abakoresha ibiyobyabwenge bikaze, abo bantu baba bari mu kaga gakomeye. Ibimenyetso by'ibanze bishobora kuba urumva by'izo ndwara ziterwa n'amazi menshi umuntu anywereye ako kanya, harimo iseseme, harimo kubabara umutwe. Uzumve unyweye amazi menshi hari igihe ubabara umutwe ukumva, ukabanza ugatuzaho ukongera ukagaruka muri ukongera ugakuringa down. Hari kubabara umutwe, kubabara imitsi, hari ukuruka, gufatwa n'amasizers, guta ubwenge, ari byo byane nababwiraga, kwa kunywa amazi menshi ukumva ntabwo umeze neza ukabanza kwicaraho. Ibi rero yo bikubayeho, cyangwa ukajya unywa amazi ukumva harimo ako kaderangement, hari igihe biterwa no kunywa amazi menshi. Hari igihe mu gitondo ubyuka ukanywa amazi menshi, saa sita ukanywa amazi, mu kanya ukanywa amazi, komeza unywa amazi. Ibi ngibi ugiye kwa muganga bapima kugira ngo bamenye ko ufite iyo ndwara cyangwa ufite icyo kibazo gishobora gukontororwa. Nta n'ikintu gikontororwa, bapima sodium iri mu maraso yawe, gusuzuma ibimenyetso by'uburwayi, umutwe, isiyosereri, ibinibi, kubaza amazi umuntu yanyoye, bakakubaza se ko unywa amazi angana gute. Ibyo bintu rero barabivura. Umuntu agiye kwa muganga hari ukumuha amazi arimo imyunyungugu, hari ukugenzura umuvuduko w'ubwonko. Kunywa amazi rero ni mu rugero, ari nabyo dushaka kurebera hamwe. Umuntu ufite ibiro runaka ntabwo uzabwira umuntu ngo ngewe nywa litiro 3 ku munsi. Oya, ibyo ntabwo ari byo. Ugomba kureba ibiro byawe. Umuntu ufite ibiro 70 n'ufite ibiro 50 ntabwo banywa amazi angana. Ari nabyo byo kwirinda cyane kugira ngo bitazatugeza kuri izi ndwara hano. Dukomeje turarebera hamwe
common way yo kubara amazi umuntu ashobora kunywa. Dukomeje turarebera hamwe amazi umuntu ashobora kunywa bitewe n'ibiro afite. Baratubwira ngo it comes from the general hydration recommendation developed by the nutrition and health researchers over time. Ibintu tugiye kureba ni aba researcher batandukanye bagiye babiprovinga n'ama general hydration recommendation developed by the nutrition and health researchers. Ni abantu benshi bagiye babiprova, noneho baricara baravuga ati umuntu azajya anywa aya mazi bitewe n'ibi biro afite. Ama organisation nka WHO ariyo World Health Organization, harimo Institute of Medicine n'abandi benshi bakoresha izi levels na guidelines bitewe based on the body weight, activities umuntu aba ari gukora, levels na climate. Babonye ko the minimum daily hydration ari 30 ml per kilogram. Mililitire 30 per kilogram. Noneho the maximum akaba 35 ml per kilogram. Angaha ndagenda mbibereka kuri screen kugira ngo mubisobanukirwe neza. Minimum daily hydration 30 ml per kilogram. 35 ml per kilogram ikaba 35 ml per kg cyangwa kilogram, ikaba ari moderate hydration for healthy adults. Ubwo ni nkaho ari maximum. Ibi byose rero barabirebye bafatira mo hagati. Bafashe urabona iyo bagenda bakarikiriraho ni 33 ml per kilogram. Urabona bagiyemo hagati ya 30 na 35. Bafata 33 ml per kilogram. Nituzihindura muri lita ziraba 0.033 liter per kilogram. Ubwo hano abantu bize imibare murahita mubikora mu byumve. Ni ukuvuga ngo wemerewe kunywa 0.033 litiro kuri kilograma y'ibiro byawe. Hano turagenda tugira ingero ku muntu ufite ibiro 50. Arafata bya biro bye 50 akube na 0.033 abone ko agomba kunywa litiro imwe n'ibice 65 ku munsi. Ubwo ngubwo ni hafi litiro 2. Kuko aho kujya urumva twafashemo hagati, rero hano aho kugira ngo tujye munsi twajya hejuru. Aho kugira ngo tujye muri litiro imwe n'igice twajya hejuru zikaba litiro 2. Ku muntu ufite ibiro 50 nta kintu biba bitwaye aho ngaho. Ku muntu ufite ibiro 60 uzafata bya biro bya 60 ukube na 0.033 ari byo biduha litiro imwe n'ibice 98 ku munsi. Ahangaha naho ni litiro 2 ku munsi aba agomba kunywa. Umuntu ufite ibiro 50 ufite 60 bashobora kunywa litiro 2 ku munsi. Turakomeza n'ingi. It depends on your kgs, what you have, and the calculation is simple. You have to take the
kgs you have, you weigh on the balance. So yeah, on the balance, then you multiply by 0.033. Then what you get is liters of water you need to take per day. Donc ici les calculs sont simples. Si on veut voir les litres d'eau qu'on doit consommer par jour, bien sûr c'est par jour, litres d'eau par jour qu'on doit consommer, on doit prendre les kilogrammes qu'on a, on doit peser sur une balance. On va avoir des kilogrammes, 50, 60, 70, 90, 100, 102, et puis multiplié par 0.033 litres pour avoir le nombre de litres qu'on doit prendre, qu'on doit boire, nombre de litres de l'eau qu'on doit boire ou qu'on doit consommer par jour. Hano dushobora kurebera hamwe ibyo batubwira. Harimo water needs can change depending on amazi tunywa cyangwa dukonsoma ku munsi ashobora kwiyongera bitewe physical activities dukora, imirimo dukora, hot weather, ikirere nimba ari klima yahindutse, hariho ubushyuhe bwinshi, kwa kundi tuba dukeneye amazi, kunywa amazi buri kanya, ariko ni nabwo tuba turi gusweating. Amazi tunywa tuba turi, ibingibi ni ukuvuga abari gusohoka mu dupole tw'uruhu rwacu. Aho rero tuba dukeneye kongeramo andi mazi menshi. Pregnancy cyangwa breastfeeding, abagore batwite cyangwa bari konsa nabo bakenera amazi menshi, kuko urumva n'umwana bakeneye amazi, yaba ari mu mashereka, yaba ari mu nda, ari mu nda, cyane cyane ku bana bari mu nda y'umugore atanywa amazi. Umugore utwite, umwana ntabwo azana uruhu rwiza, azana uruhu rukanyaraye, ariko iyo unywa amazi umwana azakeye. Ku bamama batwite bazajya batubwira muri comments ugomba kunywa amazi, nabyo tuzabigarukaho hano. Ku bagore batwite, amazi bagomba kunywa kantite runaka bitewe n'amezi, kwezi kumwe kugera kuri angahe ugomba kunywa aya mazi, kwezi kunguko kugera kuri uku ugomba kunywa amazi runaka. Tuzagenda tubibabwira naho. Harimo health condition, ni ukuvuga health condition igihe urwaye cyangwa utameze neza, cyangwa bagubwiye ko udafite amazi menshi mu mubiri, nabwo muganga akubwira amazi ugomba gufata, ko icyo gihe nyine ubu umurwayi ibiriya navugaga hejuru byo gukuba ni umuntu uri normal. Ariko muri izi situation hano turi kuvuga ni igihe umuntu atari normal, atari muri etat normal yiwe. High salt or protein intake, kuvuga ngo igihe ufite umunyu mu mubiri cyangwa amaproteine menshi ushaka kasohoka, bisohoka muri urine. ni ukuvuga ngo muri iki gihe tuvuge nk'urugero mu gihe cy'ubushyuhe, climate ishyushye cyane, kuri iyi intake yawe ku muntu wanywaga 2 liters hashobora kwiyongeraho 0.1 ku gihe cy'ubushyuhe cyane, nicyo bafatiyeho urugero, nicyo tureberaho. Umuntu unywa litiro 2 ashobora kunywa 0.5 kugeza kuri 1 liter, hashobora kwiyongeraho igice cya litiro cyangwa litiro yose.
ariko in case umuntu yanyweye amazi menshi, ni igihe wenda yari afite ibiro 60 tuvuge, agomba kunywa litiro 2, ugasanga yanyweye litiro 5, icyo gihe ugira abnormally, umubiri wawe ntago ukomeza kureactinga nk'uko wa reactingaga. Hano rero tubonye ko amazi ni ikintu cy'ingenzi ku mubiri wacu, ariko nanone tukagira control tugenderaho tunareba, ariho batubwira ko ugomba gufata ibiro byawe igihe umeze neza nta kibazo ufite. Ugomba gufata ibiro byawe ukabikubana 0.033 liters, ukabona amazi ugomba kunywa kandi ukayubahiriza. Abantu badakunda amazi, mwumvishe ko ubwonko bwacu burayakeneye. Blood, heart, bones, muscles, livers, kidney, ibyo bintu byose bikeneye amazi. Rero iyo utari kunywa amazi ahagije, ntabwo utekereza neza, brain, amaraso yawe ntabwo apampinga neza ngo agere mu turemangingo twose, kuko nimba amaraso yawe agizwe n'amazi 83 akaba ayo mazi ntayo ufitemo, urumva ko ari ikibazo. Umutima wacu ugomba kugiramo amazi kugira ngo amadilatation n'amaki byose no gupompa bigende neza, unahumeke neza. Bones zacu amazi agiramo minerals. Bones zigomba kugira gukomera no kubera amazi n'izo minerals. Muscles nazo ni kimwe, hakaza liver, hakaza kidney. Ibi byo liver na kidney biri more sensitive to water. Udafite amazi, urabona ko liver ari nayo ifite composition nyinshi 85, kidney nayo ikagira 83, biri cyane, biri sensitive. Ndumva ari ibyo twavuga ku mazi. Tuzagaruka tubabwira abamama batwite kuri aya mezi, ushobora kunywa amazi autant kuri aya mezi mpaka amezi 9 ageze, kugira ngo umwana wawe azasa neza kandi nawe ukomeze usa neza, utabuza amazi, umwana atagucuza amazi, ukamenya amazi ugomba kunywa. Ikindi ni ku bana bakivuka, urabizi ko umwana uba ugomba kumuha amazi, nabyo tuzabigarukaho hano kuri Healthy Tips. Turebe umwana ukivuka agomba kunywa amazi ameze gute, akozwe gute, aprepaye gute, kugira ngo amufashe iki n'iki byose tuzagenda tubireba. Nakagaruka kuri Pole Le Noir. Murakoze cyane. Ciao.